Medafo enen so me ne wasan so e de ahia mu bie mu na ansa na ebekọ ene story ne so no ma wakọ aba enfambra emergency Ghana afidi kase yi eso na megidi se obade na dom ho eye wapomuden na esipi esita na ene story a weka mensa no ene de enya wadefo ne nko a o enso no e de omho agim omo se ye kana mu ntia ye nyina de hu bagim bi ntia omo ene omo so e de omho agim a enya asem ketwa enso no weitu mani weitu amani we tokwa mo dia bo ani na nya asem ketwa busua yenko ne yenko nkwohwe ne yasini ye ba ye kire ya adwe kakra de afa ho yenkohwe video no mbra akua etese ami adoma bibia ye boko atade ye fe medase uyi ne he boutique te me nyina waja enim promsa ukire ba bia yi na ke so akoyi bi. Okay. Akua awie wona nam de na de wonam. Awie de bokoma. Me pa chana nsem de ma nsem be da wo se be ma me ne tie. Ma wu mu se makọ ba bia enti me ba won na busha for da wo de ja ye bai. Okay. Enti ye ba ye no mo se ye da se ye mra ye ba ye no pa cho ma ama. Ana me pa cho no ye se nya nka se ne me pa cho ye mra. Okay. All right. Dear wo mu nie kwadu akwa mbrefo ogbo nyina wo bo kwadu die na so umame we mpacho meni kwadu no wo hwe ni nyina gu so mame na kwa mbrefo die ba bia wo gina no ne se woni a wode ama ya enya woni ketewa na sem nyina ne se wo mame na gu awade watena wa ye hwe ha mame egu awade na wie woni nkyiremu bia wo be kyirema kyire ye ne akyirema kyire ye kyena ama wati producer one na nye one nketwa Ghana ha emra wo ho nenso emra kro no anso mayen freedom to our rights min fasa akwanya wesu nkyerem toda nano ye DNA issue na binu bisa adena mabie be mananim makata oba nanim da bi my bias da bi oba na se mempasa manim beba ontimi nkyekere no pi eti ni ye jano sa nenso here there no de na atwa sa esie no esiye eno nti kwambrefo anu asem ha ye bekwa kotie na so maame wose eye kwambrefo maame de kwadu bi bo de wonim fa asem ni mu nyina me ma wakwanya se ka de wonim ansa na makoma maame ne ho se de be ya maame ne ba no otwa tora mehunu se wusu otwa tora mehunu na yemfa de da ento de da obeya wade a wokoye ene ho nsem kakra pacho kade wunim na yenko mebeyi me wo hono be ma no ba se ope mebeyi me so me penen me mani nyina penen nti ene be ma ne to ho ene oba no ne be ma nso enkran ho oba no wo be ma ne nchen ti oba no kwanya efafuru ti ofafuru no wo ba me nchen na ne tam be so wo be wu nti awo ni mo no ana meben ye nutrition oko kuma nti medene nanti asofo no ho ebi ka kire me se ma me pe ba bia ho dene ne fa oba ne fa nti sa oba no obeto na to atwe why na ka sa me me pa cho asofo ne bi no kompa bi no na so no o ka sa kire no wonya den no anti ma bra me ben ho nti me so na me so me yare me so enam me be yi die ni nti kame yesan ho awu ena nyame age me ben enti obi kire me baabi ena me de ne koye na ye kwanzo so be man so woni mu ye kan nyina kire wo oyire bo mane wo penen e ba yiska me be iska ena ye de koye ye koye nzo so ampa nyame adaworo ma me be yi ho to no ho ye nya aboso menso na wotwe me ensa ena mbe ho to no papa ni yi yen aja mama kafra sa busome nso no na wo hefa na wo te ne nchen wo so wo yare no me na me hwe no me dwa ne ba nga no ehe akora no awo no be na wotwe mienu na yade no operation ni mu no a ha no a me de no koye na wotwe mienu ye se ne na ni kurokura ye nyi David ni ye mia me de ne ba hospital ni abemia kora ne dam sa so na me de ne ko kora ne dam sa so na me de ne ko wo kurokura afrin kra bai ye ne no koy hospital ko mi ekuro no e me ne huni na akora no kete
na atwe mienu na atwe miensa ba yade no wo ba no na no wo kire mo kire ne de mu a wo tenchen so na hunu se yade ne te sein ti na ya doctor so abura so for so yade ne de ante nyame na de mba wo ya che me nya sam ketwa doctor no kra no wo ye no operation no wo ba ya mete ho a mi suo no wo se maame wona wo ba ne abaye bi fefefe no kokko no na me se me pa che doctor me ba what nyame don pa se wo ba no wanya no na nka wo de ne ko ba bia doctor operation no kemesie me ba no na me se doctor na me hira wo me da wase enti let ni we ne be pie ho be ba efiri theater ho ba na let ni de hanky apepa na nim to ma to tesi kina me ne bra bi o de hanky pepa na nim na agu enchen adan se me ba no se na de ono woda no na eho dire na nye na ho dire pa enti let ni ebue ne be pia sa enti me wona let ni ba ko ba ya ante doctor si moja na me se mezo so me mpo obi moja enti ene ma me frɛ me na ba ko no wo mra no ma twe moja no ma me won so ye fitani ho ana me fra akwara no ene ye se me kasani na akwara na ba ana let ni ne se me tra ho ma akwara na ba nsa ene ya betwe moja no a me ba no me nya no enti bibie ni sa moja ni mu no ewo ho no enti menyi bi mra kwa na mtoye na let ni ne die mleka sabre ni nyina na kwame ewe kwambrefo we no wo enkran no nim de na ekoso ni nyina me fra no ka ni nyina kire no me fra no ne bayi kura wo kokoma ye wo no ne bayi kura de sa fra be ma no sa bo na mane na nyinse ba ko bata ya wonyem no a wo ko wo ni ahe no pressure kokoma akwada na wo no sa ye de oxygen na ma me de oxygen si obi so kokoma ebi ya na ne mfra ma na esa na mate enti akura no ya de oxygen si ni so ema be ye 2 something na se 3 na lesi ni no ekoyi no koma me be ti me ho na be frɛ me phone so me so sa me ntimi na be frɛ me no wasante ma me lesi de akura na bo na me sivio ho ana me dia me nika ana me call de me be yida ampa me koye na akura na da ho ana me sa frɛ ma se be ma no ebo na mane unim woni nyina no nanka me hwe nsonsono e bem se de oba ne kaaye no eno ana wo sensi sui ye hwe mfiri baabi a mo baaye no obei wakọ okunu fie ma de kaa kwosesa ne ne ma bi ko fie da menye bi da ni wono ko na me ba we wona ye last 15 menye bi da o ma say 15 maku 15 le pa cho wow ma wo du no ana me kunu awu agame a mani abra me te ho dwene me ho papa ni wo maame no e de nsam e frofro me no mani abre papa ma wo 50 ka kire no me bawo bra mo ko bae se mo ka asem no ma wo ko okunu ni wo koi e ye den no se free ho eno na me ba no me wo no ofra me say ante wo kunu no sori a wo hwim anopa be 8 anase 9 be ma no mafie obebe fie be ye anadwo be don kuna na se no ndu takwadu no na bokire wo me be ya na frɛ me ka kire me enti wo sɔre so a wo ma ne back wone ne back to a scatter city free anopa kopomo even anwumra me se tola po mfa bento anwumra ntementi wo me sa me back awade a ema ni bi ti ye maso no ne ya se so minimu ye enti se be ma no no ma me ka se me na me ma fa kamprensa akwate sambai no ma oboa na me wo ho be ma ne frɛ me ka kire me sante so ma me fa wo ba no a won de wo tu kwan na me se me ba ne de me fa no kwa hene wate me se be fa no na me so waja sakura na ye obone afa kye me sraw na kura no osua won ware da wonim nyansa awade ho nyansa sabe nyana makwa abusumfie waba ni akwa enti mesimi kuta wonan me bu nkotodwe me kura wonan ti me sro ma se be ma fa kye be ma isi da enti me de me kokuro mu ho da kuro mu ho kura na menim ho
dia me bayi kwa wade kura no menim ho me ko ho da to nim ba bia wo ba no kura te menim ho kura ante kasa na me ya me dia dwa to me mema me ensa me de wo mo ko ho enso so papa bi ne yedi ka soma no nti papa ne yo ko hu kurom ho nti papa ne di yanim okay, but masemo no me pese me da so gina ho a me say eye den mo ko ba e na be ma ne bu afu se woni eye akuamponza ntra biem ba ma kama ne ye adwuma eye den na akua free ho oko o free ho na akofa ne ne ma de ne ba bi tun ko fa wo ba ne ma free na wa fie da na me che se me nya bi kra da me mampanifo akwa wade e wa wade se me nya bi da na kitwa boy ka akire e na me ko fa ne no ma aba se wona me dan dia na wo me yama me nya bi dante me ko ho da minim ho me ba akua wa unu bi aba wa wade ase abeka ho mo asesa oni ma free o ma me abefa oni ma free oda me ba cho debi den na ya wo free ukunu no ho me ba cho be ma ne ma tetia na odi mi kuma me free ba bia me ko sam ho ya le sa ba ya wo so wo mpento odi mi kwa do be ye me no me na me ba me kwa yo ma nya ni je bi enti no opia de kwa me opia me tu ni punum e ma ne ka e bi so be ma awale fo opia no pa utim be fie 11 12 enti me tisa kin no ama wo ka obegina puma achi enti ma me ba ko be se me ma me okrom wo no ko na odi me number ma me ana ma me so de fama no na bi puno ma me ka say me ko ni pia no atisa kin ni na no de ko enti se fiura no to gate ni mu na se me dwonso a me ntimi pia bonti bi nko se me ko no be pie ana jo 11 ni tan no a obeba kin ni na wo pia odugu no boto se me man na ka me man da bonti ne peni nti ensem a mo kan unse mama mo brepa o ye frɛ kwa mbrefo ma me no ka bibi fufuro bia mo gitu ma me mpene mo kra ma don be ka bia no antenya no kro ana ma me ntimi nka ne se me nya be ma se me de kan ne tena 4 years ansa wo be ye me ho ade e ma wo be ma no kra no saatma ne ye twem plan no na wo adwuma wo ya le gu wo 3 boso me miensa me na me fa wo ekwadwalo wo gina dwaye no nso mu se dwalu wie ne ma pepa ho no kra me ma me anka nche me se me nya o na e bia ho to wa o nwale me eno kwa me hwe ma ho to boso me miensa ho to wa otimi tena kem ani ye producer kra ase wono na ye nhwe me na ho ma me na ho e be to a ma me no ho asem bia wo mo fa so na wo mo de beka me ye bi da order mama adwo me mo akwa aba me mo ha e ba insure 104.5 your number is mama sir hello mama producer wadaro ma prompting mama me so I ready afisa me kasa wonte na ye ne kasa okay mama adwo hello mama na prompt say yami adum mama le nyakopo ase mama wadaro ma ya no ma ne so kakra mama kwa me brefo mpacha wo ba no ai na oni mekua mponsa ya adwo na mama oba ku na mama kwa brefo ne yire no wade say wade oba ku eku okay mama ade na asie wa mo ode oba ku me fedi no mo fe no oba ku okay yesi amponsa mra ne oba ku mama ye wadaro ma o ye wo ha na akuamponsa ne o mame ani oni anomde asem bi beda yen ya bakwa me bia emo na dia obai kenya so bakwa me woni no abre bebre sesei okwa yarehwe ewa konfufie wo ba ye no kwa me si wontimi ne ntira biem e de na onim fa asemi ho mama je wo kan nya no kore pacho chere ye de no kore no chere mu yeti o wokotra tama ye no operation no ana wokotra friend say bosun fie ho eti kwa me ye say o mra ne ye nto akola ne gini because adwuma na wo ye no wo wa wo se de muti ye ma wo ba ye to ne gina ye ma wo fe no bono o ma me ama na ama ana wotra wa me de ni nyina eti atwagu ama baba wo ba ye akopa no e de na betina o de ha wote ye Pentecost wa de fie ha ono mote motu muri abobo ya kwale de abobo ya wotim bo ne kwa de lion wo pie na fera ma na mo ko fani ma mo wei na mo ja begu wo
wo fara ndem amugu ho bayire gu ho we gu ho so Jesus ka koto dia ne wa abotin ana adwuma nso aya basa ana kwa me yese ofie ndu so dia no abidi ana wo yese wo ma wusika ana yese be ana nam se wo ko ba bia nti bi opia na obetena dame na si akra no abasi wa na dudu ba ko na wo ka na dudu ba ko na ti ya to dame obu akoba wo pie kwa wa chekwa na wiara abasi na opie ba na atan obetena so maka na oba na abeda ana wo adwei wo kaka kire fia no se ana kwa me mawusika ana de ndena kwa me ebi ani gu ho na de nti na me men ska da fia na hwe bia na ko da bibi enti wo de ayam prebibi ya de na kwa me se nye de 20 to the better ko da bibi a no da bi ta wono da ku na wote wona se de ko empo isi wo mu dem mo to gu we gu drink kada to drink gu se do mama adwa me ba wo ba me kwanya se me misa ne de me ba mjira so kakra bi mama obaku mama enemre ma wade hwan ye dendenden wutira yeye wanya bemma wotomo ni ade hwan na friend lion ye hwan me ba chemi no ni pakolo woni obi a ntira bobo ya driver na because bobo ya driver ba chemi ni ma baba ya na uni ukunu ko fam ni ade bibia wo na so ama usika motu nyina gu fridge mu na so wo ma wa fama no mama me ba to be ma no so ne no ko ya na mo ntam ye fan ya woni no ko a da bi ne sa o mo akon yi masem na no ma woni ukunu ko fam mu boto ba yire bibia wo na ene me tire se sa ni ntam ye fan de ne no kura yi bibia ba woni no ko na wo twi ne enoma ne sa o ade na ba wan kire mu se mama mi kunu de ntam ye kama mu ni ade wan ka no jina tweme na me ba mama ba to asoma me misi mama ba to whatsapp na so me so ka be tiamo o to mo ne bibia nya ado ba konferen de bibia wo ho wo se wo ma wusika ana wo kaka kire na me se ne wo ma 26 ko do bibia na wo de ato 26 wo so asika ni sha ene wo na je se sika ni wo wan se adwuma nye ni wo fie na duane bibia wo se mesere ama wo fie de je se sika ni sha no no be ku so de a wo ne de tokwa me de wo se na wo nya kala nya bibia ti me de ja nya yi afi da ko no ma na sister fie na me kan asem no ma me ko fo na no wo kan wala o ka kire fure kwa no fu da me se kwa me o be ti be ka kire me se bono na o ma me de ka ba de fa no enti ya brefie ana kwa me so mate nya butro why the ball kwa me amane se bono na ya wona ko ma me de ka ba de fa no wona bo pie pra amane se bono na ya o ma me de ka ba de fa wo ana pie pra na ka se wate nti on so bo kwa me amane se kwa me da fi ko sifie na bo fa oba ku ma me o de ka be fa le ban e bia no wale fa ne ma ka ho ti be tin ko ana kwa me ba no be tin ofi ti kwa me tin ofi a ma nyumre dri kaka na ka na ye de ba na kwa me friend phone so te mama oba ku ma o ka na ye de abo na me de me ma ne nko ti ma to kum ye wo dem me na oba ku mpi ana me se wo de e ma ne nko ma ne wo afi de na wo ye na ni unya no o ma me friend phone so o de kwa na ma ko je na unya so kata ho no ma na me ka te mi ku se me de mi nya me ku ene kwa bena enye de emra no mo mehwe ene mi ku ne kwa bena e ba ye mo so be ka ma mpre ena de cha se mo nya kwa ma mo nko e na kwa bena video ye me ba wadaro ma to ma mi enti ka ne ba ne se wo ma Tumenka you know obati wati ena wo twene ma na wo nua wo mo twene ma ne buka anim wo ka se drama ne kura na wo drama na obefa wo ka se onim san ko mefa ma me ba o tobu o ma me misa obeku ase me ba obeku me bisa o se wo nua bi e de ka na ma me de ka ba wa wadi ase abefa o ne ma pen wo se de bi wo nua ben ne ba ho e de ka ba ya wo ne ukunu be ye dede me pa to me bla ba ko driver ni na me ka je to me family no no nim ho no ana oba yen so oni mi kuna anko oni kwa ka je mi kunu se akoma o ma me ntinu be bi mi ti won ansa me de ni nsa be no se me ko ya ma me ansa ma fa be ma enti ba me ba no se me fa ni nsa mle na me ntimi nwale ana me ntimi enye bibia
enti de na me kunu ye me ho na na me frɛ ye ese ka me frɛ ma na wo ti Dia na wo ka no ba bia na ehia me titiriw ne se ye bisa wo ba se woni wonu bia ba wade no wase abeyi ni niam apɛ wo se da bi okunu ya ni pakwa osuma ne ko ye no no ko na wonu ya bi go wade wonu ba ma ba wonu ba ma tete taxi ni ba ba fa ni niam no me wa dance fo. Okay. Mami, wadarumu. Ebra wako akonfuhwe mfanche me akonfuhwe ben. Okwa yaresa wa akonfufie no. Eba ye no. Ensam wako so wo kakra no na ne kwa me ankasa fi se wonum se kwa me ni mu bi pa. Wonu na ja wo kwa mo. Na ede na fe de kwa me na eti na ni ra kwa se ebe me wa ni bi no mi na. Sabre no ma na we. Obi a ye operation ti se de kwa woni ahoto se de obi a wa to bo awo wo ti ase enti ye operation doctor ben wa operation bi baka se ma mi ya we ni nye doctor ya we ti kokotira busumfie ne so ho doctor ben kan ye wo be twa ntro se doctor ne se ko pe bi ko na we ale ni nye doctor ya we na obi na abo obia so won ti mi ntwa nka se obi na abo obia enti no obi ba de obi a tinafie ne wu e na ma kwa bi ase ma mo ko na se mo wi a makose bia de kwa atese kwa dana itimi dane be fie na fe de momra dane ma so twan bra mo nya twan bra mo to kwa ni twan ya foma mo ma tie wono kwa mbu fie na na impreso ma na ngare de bana won kan na de ma na ye no won ti ase so ati ase ana ma me so de be ni ti ase bosum na kwa me se na de na wo de na yiri na kwa se bosum ase na wo mo na manie wo ti ase ene ye keka ya ni de kwa me twachiri ene nyina keka ya na enu di akoto ye de waba abetina ha woti ase ye de abetina wale ase na wo ba ye no ye no hia wo be kude nya wo to ko bola so be me kuta bola na obi wachi wo ba be sia onse wo fie wa nsi tu nsi kakra mu tie tie wo fie wo be ma de sama wo be ma no amesa ma wo be kwa bonse yise wo fra no ma ne ba wa be sa fie fo nyina ya danse fo me ba o madwa wo de na super so bisa wa madwa nya bo se wo sa do ko trasa wu nya bo ya ma na se bre bi edu na se bi a emu nya kakra ko empo ana ye se wo ko se wo ko na ma no mi no ma ka tra o ma me na ma me ko ti ma ana mi ko ma ti na mi fie ana mi ko ma ti na ko mi ko ti na ana me fa mo fie ni wa no da wo ma fa me ba obusa me se me medwini se na botre madwa ma ba de sanu wo se sanu no mo be kasa ka me ba nya botre ebe ku ma nya botre me ba wasi opeso obi sa wasem kakra bi nya botre no yi na no ma me na fe ma ye ne dasefo ne nkasa wae mama yes me pa to wo se me ya de no ne nye akonfo ya de no me pa to me wo ya ye bo ma de bo ma ne se ko ma no me pa to wo se wo be me da simple kasa na mi tie wo ya le ya wo be tire fi ande na de ko ye me ko ma na hospital wo be me da hospital so be fi a na ma ko ya de ne ba de me ko hospital 2 times no antuma me ko le me ko ya no so se wo no mo da so bo na me de me kasa ma hia me phone so da Dabi ana ko wa me me ta bon aduane me ta bon tre aduane a ye de na me no aduane be wa so na na me di aduane nti na wo so ma no wo fa ma no abeda mate me nti aduane me di be no wa na bonten na me de bele wa na me ho bia se we kasa na we kasa ye nte ne hunu ba bia ye de asem ne fa madwa temenka na ko to ye no asem ni nyina ne se fie ane katia ne say wa dresi ho enti fufu na ne ko do a won fa ngobi ni woni ebi se jalo bi egu ho wan fa fie na wa dro da bi akwa amase ne ko to aduane begi enso won de so won fa won de ochiri fufu wo de mawo
na se bia se da bia na edo e na de kire nwuno da ko bi na onya na senya na no amansa me hwa Majwa o to fidie ma so de wo to adwuma fidie wa kasa wunsia Majwa na wo pe na me kire no ma no ni na ye di akua ma me ne nkasa mesre wo Majwa ame papa Mr. Me mama wa efra mo hema wa man papa area say nya ma wakuma ma from wada mo baby asase ehia me pa ani baby am gina fi say kwa me de wose woni me nkasa nne no ne makasa china me ni ho haw na so sebi awade ne gie mu ne ade de wo ye panyini wo ye ba panyini dia na wo be ka fa awade ne ho sese ye bi so beku alante fo ofia biso beku awade no wo senkaye sese wo ya ba panyini die na wo ka o ma me na wo bi san asem no bisa na ma me se die no wo ka me ba train ma me gira so ma me wasisi bi misal se die na wo ka fa ba ya wade me le ba no woto ne de me nwe no mfi ne ba no nsem minyu na wade mkro mu bokwa na de na obai ba e wansa ma na nkwa wade ase abane hunu ya de obai bia famu atete opia wo ma no me ade binum dia su chen wei na de na obai wansa ma na nkwa ne ba no kura ba ye no ba ma no kura no na busuafo wo bia si what say ye be hwe so kura na be bia na say wa fa hene ti wo je ba ma mi jabia wo kan no wo papa ti wo e ka sai cha kura no na wo ka fa wo ba no awade no me de me se awade no me nye me ba no onye wo ba no me nye ba no awade mame wo ba no ba na wa mbrefu wa ma me no gina afidie no so no won penen won na ta me ba no won na penen e ba ma ya me ta me kura me se mo so mo soro bisa de ho wi ate for the men se fo me won se ma ko wotwe brother da mesi for ba ko kura bisa masia obeka mo watambo ni akiro gise wo ere obodi ka da fa oba we kwambre fo mame wadaroma wo mame adwuma bisa menye yenya no odali na enye kama wo se mame ebisa mame oti we ba bisa no se wo se wonye ne ba no ne bande wo twini mo ne betene ye pe woni kwambre fo na bewuo me ba wo ho die na wo mame ni ba tenu wa se na ku bisa wo ba cho bisa me obi wale ni kuna no one ne titi a ye tiri be yi be oba na sisa ne nya ne pan ye kura wo de ne ko enfie mienu e ka se yanye no yi ma no wada ma de miminim kakra wasanti amamre mu ne se ebe ya yemmo wo ba no kwa adunti nka abafra ne yiri niama kwa be ma no mpa nkwa busuani bi ti akire kware se kra wo kra se wo kofie no wakodu wo wonkwam etese na fe no ka busua ba ti atena ma me so madatu menka ka asem no ya pa me ba kwa me wo ko ho ada kwa ma me ne wo bi ba fia e ka ko pa cho wo mo ba ye no ba panyi ni bisa ne se na mo ko ye no kwa me aba woda Mama ni ya no se pa won friend pa de misa no no officer no kro bi ya ba wa ha eti twai na mimisa mibisa o se wo de oni ama ne ko o ma me ko se kwa me nansi woda obi ama woda wa na de so se kwa me ba be hwehwe e ba to obwa anti se say wan kasa he problem pa ne de ma me de awade ne be ma na minyan be ye ka asem na ode me kwan na se no ma me kro ne de ma me nja no nti mfa na utitwi pa so you mate me say wo problem ne say me pa to me problem say be ma no me wan me kro no no me kro no ukunu no me pa to na ba te tin ne de no ode ha me no nti ukunu no o ware ni ube ware ni bie mu do no me pa to me kro ne mfie mienu na te ha ye de
me party so de no de ye me no no me sem panifo na je awade no ntime frem papa no e ka che ne se me ko ne se ntina be ma ne de ye me na me sem papa no be ba wo no be hwe me kunu man te we I want to know me my be paying you do baby de kwa wade titemire ni mu no a ne anyini nyansa no ye ko eje nyi na ma ko la black bi ho e ma tam na de tikato na hwi ni me ko me du fi ase me ni dan ho ye ga manim di ya obi be di ma chin ma ko me na hwe a na me se man ko a ko e obi tin e fat na me de manim fe de na sa abo ase me de ko la me nam dan ho sa na me aba wotina ho mfie me enu twa de me dofo asam ne ye ka na se se de ko be me se me ka no kura kire wo se na yade ne wo mu no na na ho nton wo be ya mama je mama ya se me ya wo kan yedi ti wo ye ba tan ewo nkwan a wode abofra ne fa so no enye awade ase ntokwa de bi wo bia fie free ministers so ebesi form ebi wo bia fie nanso etudi adin a yedi ka dwene daachi ene akoda no a wabamu ne awade no in particular ne yadwene no ho ansa bama no waye yesane ma na ebufu ewo nyina ne se wakwa akonfufie mpacho what you say enti na enfie mienu de agitum sa ache mama what you say enfie mienu de na ne ho nyanto ne sa so sa no ho ansa no ofiri wa ba nyesa no sa meba maajwa amane wadaroma sesei no akuamponsa mu wa no ana mu ja no ma koda ya wona na ya wo ka ho yin so mu ye ne den wadaroma na no de ye fena tompa die kuta ya de mano na de kwa ne se kwa mo se na djuma samu wo pomonya djuma na kwa me ye so de afra ne ko aban school ne nyame na bunum na to ne se mo no de ne ko international oba ne se da on train preach na da this was not international on ye se wanya djuma eni wo se sa ati na o ma ne tra wo nya sika o na international no maajwa masamo di kan de wa nyima no me se akuamponsa kwambrefo wo wanu ana wo ja no ani ebisare na mo nyame na me ware na ne de nyame na me yi wa no bisa wa empacho na me na fa na ba ko e no ne bisa no ba fa me ba no ma me se ne ba ne de wanyi ni kwa me brefo ensem kwambrefo ye wasire mu ba wa wutwa mu no da ye enti wo chele se meji mu aye free wadaroma nanaima mami e pesa so ye nanaima mami wadawre mo bi bisa so ye nanaima de wo bisa ma sabo nanaima o ba be ma o wale mo bi na o mami asem bi amayo bibi aho abe ne de na asem ka kra bi ho na de ne bo funpa e wo se mami wo ta ka de fa ba na wode ne ko so say no mama ye Ghana for wadaro mati asam eba ni ye ka madwa no enti jamba senka na wa ka be ka de o de abeka ka na ni ba choti ma faka e me mami me pon me tama so ga ekwa anka me fa so ne se oba yinya jitum so oba wa me ba na wono mienu na ewade ense woni mienu asew ba no de se funtori kwa na e di ni ba no wachi a me do mase enti ka me ka de na hyemeyem na ma hwa ma kwa me awa no se mi pese bi hu se wo se ba bi asem no pompon so nyina agina ye se ye ba wa ni biem ye wa ni biem abafra no so ye ba hwe no na wotwe bi e ba ma ni sika sei bo so me ye akwane de wo se no akwane de oba ka to mani sika ye ntro me ya mani say na wotwe mani say die na wunim fa ho mami e oba ku won send you sika me ba to ode you know mam hen street so ode about 70 ode ba bo so me mienson fa bi ma na ma me free akwa na ma wa thank you wuti so fa for so ye de so mani say buso mi mienson bi ma mama maadwa na rebe ko ga no be sia we say de wa ka ba ka se ka se de point ni tie mu anti da wa me sia wa ya mo ani mu wa le no wa ma na wa le mo ba ko so ye na ni e wa le e na ka le ya ka fa ti di anti le ka pattern ko ni no wa ye de kakra enti ye wa le ye ho me bo na so abo ame enye ka ba ja wa de so nyina ko so bo le gu nyina ne se se gu ba na so wala se ma nya butre ma pa he ye na ye me de ma me nya butre ma me
ya de buoni ni die ma nipa bia fi se woni me so me nipa ba ya wo ye nti me jebre e dia hobrase kasa pa ne wo kasa ba bia se mi ya kasa beduri ko tsime bia se ni waka bola wo ba ko tugo waka me so me gina se akoda mu wa no ana mu wa no wo se wo na ka se o se no tie enye me na do bi tam sa tem we gise be ma na akoda wo se mo hwe no wa wo la no wo ba kwa business what case so se kwambre fo on ware ya mponsa bi ya sa na ka de ba ko ya e nti ma na fa de ba ko e nti na fa de ba no ko e wo de wo so ni sama me yo abu mi a na tete du ba bi kwa na do awade ye mfa ko ho kire me ati me nya abotre no du ba bi o bejai me ba ma adwa wala kwa de free wo anka sa wo eti wo gina wa wo ni pe kasa eno me say kwa dua ayamponsa gbafa akwada ihwa ho wote wase 70 cedis etimi di busome miensa na sika bia ma biem yenhwe eho no bomode me di adwuma bi hya wonsa wo ye batan fra kwambrefo na ne nkasa sasemba wo ye batan wo ye maame no ekwa ehwe besi wo so ne wo ba ne nkasa na hunu ba na dwene se kwame unware yamponsa biem aka na busua yente ye humfiri mu na nya kwa akwa oba wa free our man so ana hello no wa chendo sasa ko na do ja kamenye sa ma oni producer nkasa na minti ati emu awi abo minti ati embebre sa se wonti minti ma me pacho hanye kom wonti minti e de America na de a ene me se me de adwuma asiw na so wo ba ne kwa me brefo ene kwa me nkasa kwa me ya hunwa ne bie mu ahwe na busoye ne animu ne akoka na asem no mfa na asem kwa na so hwa oba wakasa sa bola akwa de me ho de me fa ho ban awafo ni mienu ntam wasem edura na dwenu omo edam paso me ni wo bi nti adeche na se ya de bala so awo ba kwa mbrefo a mintimi nka wo hwe ba de wa ma mra mu no ya wade no ene e ba na abepiem no eno ti dem a wo no ba ha pato na suma da ho obeti ya na me nkomanim mame Auntie hwe afutuo ohun ye obien wo opa futuo hu abarabom pato what you say from so edi kan ba ma na kasa odi kan bo kwadu se wo bi fa ne yire chi anansa ne sa de ne very common ememma makuma mu suro nyame di omu huni eno mu mfo mu yire no machi e wo ho pa eti sa ne ma no kwadu na wo bo no de bi but se wo be bro wo de ho nso hu hia na mo ngwa konfufia ba ma wo ne bu afu wo ho so opini so wampini so waje wo ne wote sa bere na ba ne se nka wo hwe na busua ne tena se ne fretu nsa fre be ma no ma ne ba say ye de hye ne se wo bro no kwa odi ne faso ni abusua nsi nkonya wo ho amfie mienu ne kana ye den se wo hu za ya me no kwa ya we me kwa no de wono na wade okọ mu no tu me mefo enti de akwaso no ma me ni nim na to mo kata so hello mame nka mame ne mame adwo ankasa wie me wi ametie wadanse no me bre no ti hello pacha temenka le pacha yo de me ka kire wo nyina ne se wo ba tan asam no ni nyina ye kaka mu nyina no ye ne poma sibre papa afra kwa me brefo na ne nkasa mfa de di kai awade ne ho oma wu ni gira bre de to su mienu bisa no kwa edu abofre ya bo no fa eba ne hwe no ho no santi sa de obekire ma kire obi ade be sa ba wo nchen na de kwa me aka kire wo ne ya hwe ne aboa siesie ma yi atoyi na kwa no wa sande wonya tetime kutana wa sande wa me ne kutana wa sande ye beto ni sembia me wa sande mo ne say mame ane wo ba ne nkasa adwonya ne ka utma say hello yes say the okasa wa chire no aye dansefo no wase bi ka adwada wo mra ha me mpafo wa chi kasa bebre no wonyira nche nam ne mame nkasa mame ane kwa me bre fo ntena se ne nkasa wa wade ne ho ane akoda ehwa ho bi kura na ya mponsa wo twatoro na kwa me nchire mu nchire so oh mama me hwa abofra no kama na se ma ye hu mu aye na ye hu no se de ye ka asem no akosi ade me ka kire wa no wasi juada ode to so asem o kache producer no se o mu ntimi nyina fon so nkasa bebre eti juada woni dansefo no ye hwan me ni mo wo yi o ma dansefo nto mo sister ye hwan me ba to no so ba ne
But when you are meaning so, we are no. On some of my brain now, and that's what only pay good for more. Oh, Medafo. Our daddy, a heavy school, I will name one yet than I want to be cold. And I also be a salad. And the bag, a small thing, you think it's small? So, what do you do? Said that saying. Na one first experience kakra nka ho na nyakopon suro kakra nka ho na one farm one tactics left and right woman what na bench kakra woman what bem here show red kakra more yellow sare ti o pacho what you say so chimi order kakra na oyema oda roman pese me ka sam kakra chirege ka chire no mame na me bere mo kreko aware ye yi ma me ne nsum nyina afirim na wonu kuna ye baako asuja for line on the tenten omo mu di sukura enu wo mo so aha ye ka aware abom ye ngu aware fa wona si fom edum minimo bi nipa bebre yansen mo mpa yasem so ye ni ekuna ye baako enye de bi nsi da bi ni enti yu ma mi firi aware no ne yi wase ne so firi ho ne no kunu ne nya baako eno ne aware no yes bible say be ma beja ne jane ne na ho no de ne ho akobata ne ye no mai ho namba ako enti ma wadwene munye du na fa wo na si fom be ma no wo pe no enso ohun asebu wo a wo be ka kire asew wo ye wase de oye ne nya o enso wanu masem bi be ma ho akire enti fa na si fom na sa wo pe be ma ne de a na ye hwe ne ye siesie fort ni bi wa ha fort ni bi nso wa ha obia ye ne mfom so enti ye hwe na ye nka na mo nka mom na mo hwe akwala no asante be ma wo wale na wo se do ti oba ena mu jan so wo se do ti oba ye normal sa ne tie ye ma me nom tetetete ye mu ye papa ya o ma hwe ye what you say enti eno kunu no kwa ye baako na ye hwe ne ye ntena se ne ye nka sa no kwa do won fre me man fe no kwa won fre waka say uhia counseling what kaza counseling na hwe ma me funso fre me na me nka sense me se kaza counseling keke na me mpon ma ya ko o ti na me ya pon na pon me na me na mpon me uhia counseling because bibi je ta evangelist de me man kaza sosia ne ahwe a empon wo de 1 minute kan bibi na enko na e ma nya me shira on share so oba no semfunso ni free no nti oje ne hotum so anya mfunso bia adune kura no nti na bedru sei no medafo ya kwhye video no aba se ne atworosem ne kae no o se oba beja ne na ene na eja ho no ode ne ho akobata ne kunu no ma ye ho namba ko wanka se oba se wo kwa awade afa wo maame ana wo papa ana wo nua bi eka ho onko ana wo kọ wo de ho kobata wo kunu no no so de ne ho abata wo munyina mo be ya nkonam na munyina wa we de ma be kan abom na ma ye ho namba ko enti sisi ana de ene me maame we se me maase we se me se ye mpe maase we se we nyina hu hia awade mu de ne ye bekoso wa awade mu no enye ni nyina ane ye de ye kọbọ abusuafo amane nye ni nyina ne de kwa bontin ye ka kire na anfonom ye ka kire ye maame mu obi wo ho ana ware na wo ne kura na nye de ompe enso nani onya yanka wa de woni na wa be ye pe wagya wa ware no aba be ka ne ho wo honom no mu nyina ma di sija enti se ne abekoso wa ware mu no wo de ba na be ka kire no ne be ka ho nsam dia obese wa adwo be ma ofutu bone se ne be ya we de wo be twu ho afiri ho na ni na ba be ye pe enti ye nuanom na se mo kwa ware mu aya muntumi ma aware ne mu nsam enka mu mienu ntam ntokwa ba muntumi nka mutimbom na munsiesie na mo de ne nam no mo de chi nkofo so no ma ware enche ebegu momayan ma yes ya ware mu nsam enka ye tirim enye bibia na wo se obeka se drum pempenso bia akoye owuo ne nkwan ntam dia no de ekwan akonya wo honom ne no kura na nye obia sakeke ne wo se ukokobọ na mane enti mumye enye careful e wo sa de we eka ho enti na nipa bebre aware egu no aware bebre aware jaye bebre ye ekoso wo ye man mu we eka ho na aware mu no asade a wo se awofo no awarefo no eye mom ho no eya na etore bia na etosin eno so ka ho na we nyina esisi
nti anuanu mienu so mo da so adom ho no mpese omo ntena dia ene omo nhye kwan ya mefa so atoto omo niama omo nhye kwan ya mefa so a asembo omo ntema omo mesiesie no omo ntwetwe abusuafo ema meru ma wariem abusua migidi se wafa wafutuo mesoma fa me de me de besi hi adasa na nso ebesan so ahia na emu mema oremfi aha aye emergency Ghana TV na nakosua eni medin abusua asema ntimi nkebema menemu edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.